disability akusikho mnandi, akukho mnandi. Kudise right uhlale ufisa nobona umuntu akhamba lapha. Uyafisa ukuthi ishathani ufana naye ukhambe njengaye. Lelanga ngezalikhohlwa leli uMahlangu. uMahlangu oneminyaka ema-31 ubudala wabelethwa ngakakhubazeki wajuguluka nakukhamba isikhathi. Ukhasebo wabaseminyakeni eli-12 ubudala kwaya wabhala nokhasokho naye wakatelele ukuphila ngekhaya. uMahlangu waba nama-wheelchair amabili kodwana akhe ngamsebenzele ngonobangela wesakheko sawo esingakalungela ubujamo bakhe ekungikho kubangele ukuthi afune i-wheelchair ekhethekileko. Ngemva kweminyaka linge ngazo zonke indlela ulifumene isizo ngokuthumela ikhansela lendawo umlayezo ekungilo limsikimeleko lafikisa indaba yakhe ebantwini abasizileko. uMahlangu uthi i-wheelchair le izokuletha umehluko omkhulu empilweni yakhe ngombana naye unamabhuda angafuna ukuzifezela wona ngaphandle kokusizwa nofana ukuthumezela. Number 1 ngekhe ngisadependele ebantwini ukuthi yonke into engiyalethelwa. Number 2 ngizokhona ukuziyela esitolo ngiyozithengela namkhana yini engiyifunako, ngiya emall. Like nginama dreams wami ngifuna ukuwenza, ngifuna ukuwafeza. Nge-wheelchair le ngizowafeza. Ikhansela lendawo umncedisi Dlowu uthi umlayezo kaMahlangu wamthinda wamsikimisa wayoqinisekisa ukuthi isifiso sakhe siyafezeka ngokusebenzisana neBusiness Forum nababelani abahlukahlukeneko, kanti uthi into ayithokozelako yinye ngeyokuthi isifiso sikaMahlangu sifezekile. Ngithe ku Facebook ngathola message ubuya kuBusisiwe Mahlangu wathi ngihlala ngemhawini ikhansela ngibawa uzongibona ngikhubazekile. Ngakhamba indaba lengayibikela iBC ibranch eMthambothini kuthi noma nodade okhubazekile lapho ufuna isizo lethu. Kulahlangene khona ANC saya kuBusiness Forum. kuBusiness Forum samile ngedanza ezimhlophe kukhulu chairman wakhona uMahlangu owaziwa ngosikhulu. Then wathi khamba encedisi yokwenza importation. Isekela likasihlalo weDr JS Moroka Business Forum uThemba Makemba uthi lokhu kutshengisa ithando begodu isitjhaba nangesafunda kilokhu ukuthi abantu kusizana umhlago ungaphela. Asibe nothando, asibile neBhayibhelini, sibe nothando suma wakhelwane bala ekhaya, sibathande nje basisithanda thina, and sibe nenqondo ukuthi ukulimala komuntu futhi oyedwa ukulimala komphakathi. Umndeni kaMahlangu uthi unemizwe ehlukahlukeneko ngendaba le begodu uthokoza uqedi ngesizo abalifumeneko, uthi njenganje kuzokuba nomehluko omkhulu empilweni kaBusisiwe. Ngijabule khulu and ngathi ngama emotions mara ngiyathokoza khulu. Ngijabulile, ngasho ukuthi ngijabulile ngikho konke nje kwenzekileko, ngijabulile ukuthi ekugcineni uze wayithola naye. Le yindlela yeMandela-Day igidingwe ngayo eMthambothini ngekosini nangaphandle kobujamo obubudisi uMahlangu aqalene nabo isikhathi eside. Okuhle ukuthi njenganje isifiso sakhe sifezekile kanti kunenga azokwenza ebekumhlayelela ngenxa yobujamo bepilo yakhe.